So why not hit subscribe? Hey, you so yeah share GH live. Ya mo akwa abasonko kwan so ebepiem ewo dwumadi kese so agudi nsem na yede ehia wo de biada na wanya ochefa e de afrim but ye dru sui Asante Kotoko ahembo no sports kwan so na yede esom quick one and Asante Kotoko ye dwumadi sonko ewo Kumasi City Mall ihia pa se Kotoko chitani mapabia abekọ akobotwi ene trade na wakakoshiam na wahwe bie na dwumadi a yɛdie no nso registration ahodoɔ fa abu census wo nyo bi a watumi ayo na ayɛ akɔnɔ na ayɛ kamakama wohwɛ sɛnea pictures ɛne ade flow for fa abu census no card na ɛyɛ nikasɛm yie paa kyɛ sɛ ɛfɛ ɛborɔ so nti bɔmmɔden na ɛkɔpiem na nsa na dwumadi no bɛhyɛ aseɛ no kwan reporters akɔakɔpie wɔ ase a wɔn abɔ dwumaden na pictorial evidence nom ne adeade ɛtwa agu ba on this very episode nso may confirm the amount of Asante Kotoko announcement for 3 sponsorship and a bit me brosa yes but a bin so the minim and say a bit me miensa poke crowd and for the agro cranty mami unveil bika kramau your new sponsors for Asante Kotoko boboku no and an apping crab with Juma pa Borudukwan Multi-Fruit Processing Limited a new sponsor at the Asante Kotoko Borudukwan. Yes, Bodukwan Multi-Fruit Processing Limited. Bodukwan. Womo eye nnuane ahodoɔ ɛfa kyɛ sɛ drink yom a ɛnyɛ ketewa kra nti sɛ Asante Kotoko jitani bia aduane drink a yɛbɛnum nie ehwam sɛ na anunsu jai ɛkya bi kyɛ sɛ ɛsronko kra very super fantastic mouth watering drink a bɛdwa so foforɔ kra your friend Bodukwan Multi-Fruit Processing Limited. No and a Bodukwan and Yama Abedja so new sponsor for Asante Kotoko. Yansha Yama Power Muyenibi na Yan found 2 and him 10 times certain to sopa. One more drinks no Muyenibini. Shebi mami. Yes. Na Enyaketwa Medemao na Bibiatimi Akoso Ewomo. Yes, pure pineapple juice. Asante Kotoko. New sponsorship package Kesiapa Bodukwan Multi-Fruit Factory. Na yenim say one head office Kesiapa company minimum free tete. Na minim say tete minimum no Nkranza and a head office no Nkranza NKZ ehonum and a head office no ewa enya ketu akranti your new sponsor and an year pound to my ediama and no kopima abu se Kotoko fans no bia and penifo aba be mum bia nom nti one numbers nso ne guasia no fruit chips na we ne bi ma Ghana da sa drink here omodi abai fruit no dry one ya say twitwa dried fruit pa apart from the enom egu emu no fruit obi o mpe drink a enom ya twitwa nkwa bruchet say cranberry ayi a ya twitwa dry cranberry no yes anete we mango ya dry na ya ente say chip you two anuma papa bi new Kotoko sponsor and they me pa hon to ma edema no Bodukwan na media minim say Nkranza and a main office no papa no be a company no Nkranza na wopa and they will treat him be concrete be Kumasi. Yes, that is your new king on the block. I know a Bodukwan and no be Kotoko ebe display or ha enya ketua kra e wo more honum na me kam yen sound ti den na ka ho biem. Yes, me de no somo na yakoye nim yen sebre wa hanti ye bobo so the amount 10 times. Say Kotoko ni bia benum so we your friend Le Country. Yes, Le Country natural mineral water. Asante Kotoko titani bia eba benum so we officially. We never be Kotoko official so enya ketua kra nti obenum so obetimu de ensu a ahoɔden wom. Yes, na bibia eye kama krogen. Won konkofa yade bi ma ahode a ene Le Country drinking water. And in the Abrafon America for kind of water. The country mineral water. Yeah, Ghana and kind of water. WATER. America for say T in the boy moya into me an L anum, but spelling the immunity until the country mineral water. And I say mineral water. They say Asante Kotoko. Almost minimum so more summit industry no amasamai. Yes, Omane Kotoko we be abipia nene ukofa abu census na sia yebema obi ano na washase ano we echilia bra
sister wofa nana akonta anunsu de bruta nsu anunsu de etesese be wanya de pa bi na esogu anu nti wanya fruit a etese fruit no meza be ka ho asemacho we this episode Kotoko 3 sponsors and me boss ama ebetimi abrosa kese ba ko bi wachire but I know the me moso ne ye tiefo mpanyimfo na be ba be boso de amamo enye ke 20 kodwumadie na se bi na won so ko register Kotoko number say Kotoko new sponsors mienu na me de ama we ma me fa we ntu asoma we na yehu ye kwa ye ba accounting ne ho niema ne adinti ese etimi nya accounting firm na Kotoko sika no aye kra behwe nti nei wo mo head office ni uhu edin koba anase korba yes wo mo so aba on block for Asante Kotoko official team enye fedi agro kra nti korba Ghana yes koba Ghana etimi software company or more branch bia software company kase pa ena esa nso timi accounting firm kase nti enye fedi agro kra bibia edede dia niema etumpo mo financial technology atese a company omu emu to simplify everyday transaction they promote financial inclusion utimi use the sendiska nti ze Kotoko eno ane de ba be sendiska ECG bill DSTV GoTV GWCL we are korubana ene de ba be sendiska momo na abeya ye de koba be hwema ma eti Kotoko any koba ya kasi ani twe me no ka say announcement no eminent bibia eba betutu dwa kama nti ye bon ho dawura ma na wa hyase ani o ma didwa yes Kotoko enye fedi agro na penkra ofakwasi apia ene wona ka ho nyina no abo adwumaden owura koto nom ye bom aba so moya na nya ye beka owura koto nti enra medi makoka krafa ho fa cha me na mom de tie nyina ene sesisia no de ampa mo badwumaden na penkra de Ferentino Perez papa bi enti sa kobafo wi no utim di tua o bill airtime na pesa auto na se data na pesa auto ticket any insurance pension scheme na pesa oyo na se mpo upese o financial inclusion bi bia ye krabehwa any partnership no na Kotoko no maka bom nti yes that's it eno na ma unveil bi e the amount na ukopie mu a enye fedi agro kra nti 3 sponsors namely Koba and a Bodukwan multi-fruit na sa Bodukwan foi the whole Ghana fruit to be omudi abano ewo box mkamo yenom pure juice apart from obi o mpe juice no wo mo sa so start dried one abanti mango a na yetwetwa ne piece chip it said you would plantain chips no anya grow Kotoko nko a ene be yesi na wo wi a na wo di nsuo api so obanim super amna yo kama dia le country mineral water and now benom le country mineral water enso no lebu na fe na omoye edi free nsu papa mpa enye fe dia agro no atoto sika semie eno so ye korba yes yara sipi ti Asante Kotoko new 3 sponsors likely to be named today and I don't some kakra to anim ewum ama wanya ochefa edi efree mu nti bomode ni omunidwa na penkranya more emfa mo aye team no na infra drum enkwa dum na mamemfa we peace mfama we live video footage a yenuanom asende amaye yes na ba kwa me gracious yeah they can ba hada yeah friend say Kumasi City Mall yes ehwa aye feye decoration to the decorum and aircos no yes bibia the din kama crochin enti ofa abu census number na say Kotoko a wote hon pentin kwai wo number ye say yes and we drew a live picture say and na beko say na be yo e wo ho no mu a enye keto akra enti na ade aten wi abo bomoden match bia ni ho yenko piem poke krawo na yenko register a number ye obi dada nso a yenko hyemu kana na geo card na ekoso sa pepepe ne sitie into sponsors no na a display oh yeah Bodukwan abeda so Koba nso nie cash ene oba fe be enye ketu akra enti bibia deda so krogen e ma so no nso na apie hoi yes we na penkra na etitire bebe nyina begina so akasa e dia kire yen table a begina ho ayo registration so e na amen pampe te senkran dokron yenuanom ha se hye wo mu di bie no yes enti sa na ayo bomodin tumrikai ayetisa akobam yenyina fa akonche
Bomodin ne tumirika eko Kumasi City Mall. Tumirika yen ten. Baby a obi a kwayo Kotoko number. Wo obi da dan so akohyem kana na card na aba ne nefe Kotoko card ewurade wadi Kotoko ti ache. Da bia na abekuta flag da bi ukuta flag no na uyi card nso kire na aye krabehwe na aye akono team ne mu ede sei team na akono sei kutu sei bam enti yes saa na tie saa anisitia bibia koso kama or record yes fabu census enene yada ho nsem sha ase de ama ne ewe eja oba ani sunsun konkron di mu no wo hwa abaye ogina ho ya ampa obeka se ya nkyem no ese ye o ma me CS out tins na nim da ho yie pa bibia kama ma so no mema nso akutu sei bam wo motete ho no ma wo mo kwa akoye adwuma ama asante afa na ntoma pa ede afra ntitumrika neko Kumasi City Mall neko hwa ade efe na ye unveil sponsors ahodu ya ye kom ho nsam ni ede chirewe neko hwebi ye ba checha drinks ho bebre wo benya bia nom kwa drinks wo hu fruit a ye de agu box ma ompe fruit juice a utimi eyigu anum za mere fruit ni abon se besen no besen a ede papa bi chip plantain chips pa dry coconut chip enya fe na Kotoko kube ama kube wura no two o kube wura no sa hwe ne bi mame kube wura no kwa akobọ ne mfifire kogum na de ndie ene mfahin kosi we kube no ne ya dry ne kama pineapple ne ya dry kama pa nti Kotoko ene bodukwan akabom Kotoko ene cobra akabom Kotoko ene le country mineral water akabom umpewe na opedie sei kutu sei bam. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?